Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil khalqi wa a'azzil mursalin abil qasimi Muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin allazina azhaballahu anhumur rijsa wa tahharahum tathira. Musidɓe tedduɓe, haray ha joni ko fi gandal needi wonɗen yewtude fii mum e nder jandeji feƴƴuɗe ɗimma e nder dambuɗe feƴƴuɗe ɗen e yewtino fii moƴƴere jikku e yewtino fii bonere jikku e yewti fii wowlugol gonga e yewtino kadi fii fenande. Haray hande ko wonɗe yewtude fii muɗum ɗoɗe ko yewtugol fii ɓuttugol e moɗugol tikkere. ɓuttugol non e moɗugol tikkere ko woni ɗum, ko woni ɗimpiiji ɗiɗi, ko ɓiƴugol wonkikin e hoore tikkere nden hara jaɓaali tikkere nden yaltita. Hay tikki kono hara yaltinaali tikkere mum nden ka kene, ko ɗum ɗo ɓe innata ɓuttugol e moɗugol tikkere. Hiɗon andi non musidɓe tedduɓe, ngu jikkuɗo hino jeya e jikkuuli ɓuruɗi moƴƴude tawayɗi banu adama wonuɗo wuridude e jama hino haani siforde ɗum. ɓaawo jama hiɗen andi pellet banu adama wawata wonude kañum tun, sakko tawa koko welatamo kon tun o yiyata, sakko tawa koko welatamo kon tun o waɗata, sakko tawa koko o faala kon tun. Banu adama wonuɗo ukkodirde e jama, huwodira e jama, pellet nyande be nyande, bimbi e kikiɗe himo reeni yimɓe ɓen hino waɗude ko welatamo, hino waɗude ko mettatamo. Haray non ko nafata banu adama on aduna e lahira ko yo o heɓu hakkille, o hutora ɗi jikkuli ɗiɗi moƴƴuɗi ɗo. Woni ɗum ɓuttugol ngol, ɓuttugol waɗa doy hakkunde muɗum e yimɓe ɓen, waɗa doy huwodirira yimɓe ɓen no moƴƴiri. Kadi si tawi ari ha goɗɗo tikkinima, on tigi moɗa tikkere mum nden muñño. Allah seniɗo on, Allah seniɗo on hino manti muññotoɓe moɗoɓe tikkere nden e nder ayeje makko ɗen. Nelaɗo meɗen o Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, kamɓe kadi hiɓe manti moɗoɓe tikkere ɓen e yimɓe ɓuttuɓe ɓen. Si tawi en jangi hadiseji ɗin e tarika l'islamu on e laawi gurdam maɓɓe ɗin, en taway ko kamɓe wonuno tawaynoɓe ko kañum nattante leɗɗe alarba e ɗi jikkuli moƴƴuɗi ɗo. Iɗen sati jangude hadiseji ɗuɗuɗi yewtuɗi fi moƴƴagol e yimɓe ɓen e tikkagol e moɗugol tikkere mum nden, waɗa doy huwodira e yimɓe ɓen no huwodiral moƴƴal. Hara innaali ko waɗa wo ko be yotto, hara innaali hunde janɗi fanɗi ko be metta ɗum, hunde ɗuuɗi wuli weli ko be on tigi heɓa. Haray ko banu adama on ko be wattana yila e ɗin ɗon ko fi ɗum waɗi. Si on daari e nder gurdam meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallama, innunoɗen e nder ko feƴƴi kon yimɓe makka ɓen ala ko ɓe waɗano nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. ɓe piyiɓe, ɓe yaltiniɓe, ɓe nangi wondiɓe maɓɓe ɓen, ɓe haɓɓi, ɓe liili e jarendi wulndi, ɓe raɗiɓe duuɓi ko tati hiɓe ka surire Abi Talib. ɗum ɗon piiji fo banu adama hino duwa ƴettude misal e ɓen ɗon ñentina ɓe. ɓe waɗunoɓe ɓe ɗimpiiji fo ɓaytama ɓe udditi makka, ɓe arti makka, ko honɗum ɓe innunoɓe, ɓe innunoɓe musidɓe, ko honɗum tan jini ɗon mi waɗay on. Kamɓe tigi ɓay hiɓe andi jikku nelaɗo on, hiɓe andi nelaɗo on wona no wayi non kamɓe ɓe wayi. Ɓe inni akhun karimun wabnu akhin karimin, innana asa'na ilayka kathiran wa narju minka afwa wa narju minka
al afwa wal ghufran ko ɗum ɗon musidɗo tedduɗo ɓiɗɗo musidɗo enen ko min tañƴinaki goɗɗo ma hasina ya yaafo men nelaɗon kañum kadi inni awa mi yaafike on yahe ko ono woni yimɓe accitiraɓe ni yimɓe ɓe ñaawitirtake nangitirtake ko waɗunoko hay hiɗen saati yewtude hino jeyano e yimɓe warunoɓe bappa nelaɗo Hamza on gorko ɓaytama o silmi o ari ka diinal islamu ka uddital makka o aruno o tuubi e nelaɗon o fatti e maɓɓe ɓe jaɓanimo tuububuye makko on ɓe yaafanimo banu adama noon haray wona aade waɗeteɗo yotto ko aade waɗeteɗo yaafo aade muñotoɗo aaden mo siccata yimɓe ɓen haaɓataɓe tawa golleji makko ɗin fo ko fi Allah e nelaɗo makko on o waɗirta si tawi banu adama andi ko fi Allah e nelaɗo makko on o woni waɗirde piiji ɗin ɓeɗo ɓe o woni ñentinde ɗo feƴƴinino ɗi sattendeji ɗo fo feƴƴinino ɗi tampereji ɗo fo haray banu adama on ala ko waɗa si wona ñentingol ɓeɗo iwtira ɓawo ɓeɗo waɗa doy wondira e jama on e no moƴƴiri ha ñande on tigui seedi e jama on foti hara ko laawol sendiɓe ma ko gurdan sendiɓe ma ko mayde sendiɓe ma ko sendiɓe wo ko sendiɓe kono hara si ɓe seeday kaka moƴƴi si ɓe seeday ko kamo be e maɓɓe yi'oyta oya weltano on tigui ko ɗum ɗo diinal islamu kan yamiri en ko ɗum ɗo diinal islam kan noddi en e mum ko fi ɗum waɗi si tawi ka nder diinal islamu haray en janngay ayeje rerɗinɗe yimɓe ɓen e waɗugol ɗin jikkuuli moƴƴuɗi ɗo ɓanginen ko honno ɗum woniri ko honno ɗum ɗon fewndol اللهم إني أسألك من بهائك بأبها وكل بهائك بهي اللهم إني أسألك ببهائك كلي Allah seniɗo on hino daali o inni si tawi majjuɓe ɓe yewti ɓe wowla yewtere ɓittinayde si tawi majjuɓe ɓe yewti ɓe wowlay yewtere ɓuttinayde Allah seniɗo on hino daali Allah seniɗo on hino daali moƴƴere nden e bonki kin fotata duñir ko ɓuri e moƴƴude kon e jakayo on ngayngu wonungu hakkunde ma e mum a sikkaymo ko njaati jiijo weldiɗɗo ko ñinnoɓe ɓen tun ko muññiɓe ɓen tun non hawrata e ɗum ko maruɗo arsike mawɗo tun hawrata e siga ɗum ɗo Allah seniɗo on kañum kadi hino daali e nder aya goo e moɗoɓe tikkere ɓen e muññantoɓe yimɓe ɓen Allah seniɗo on hino yiɗi muññoto moƴƴinayɓe golle ɓen Ali Imrana aya 134 ɗum ɗo fof ko fii moɗugol tikkere ko ɗum ɗo fof ko fii muññagol ɗum ɗo fof ko fii waɗugol doy ko ɗum ɗon diinal islam kay yamiri en musidɓe tedduɓe haray ko ɗum ɗo woni ko hanuɗen jokkude ko hanuɗen hilnade e nder diina l'islamu men kan koye ngolɗo laawol waajuji ahlul bayti en ɗin kañum kadi ari si en ndaari wano imamu baqiru alayhi salamu kamɓe kadi hiɓe maaki
pellet Allah seniɗo on hino yiɗi aaden hersowo ɓuttuɗo, aaden ɓuttuɗo waɗuɗo doy hara, hina hulata hersatako inete sumata ɗeɗɗotako, tawa ko yiɗi wo waɗay, ko faala wo waɗay, kala ko yi'i ko juuɗe ɗen ittirta. Banu adama dinal islamu kan yiɗa siga ɓeɗo yimɓe, dinal islamu kan ko yiɗi ko yimɓe ɓuttuɓe waway ɓe huwodirde e yimɓe ɓen no ɓuttiri. Ko ɗum waɗi sayyiduna aliya alayhi salamu nanuno gorko hino yenna Gambaru. Ɗon andi Gambaru ko kanko gollanayno sayyidina aliya, tawi Gambaru kañum kadi falama yottade. On tuma sayyidina aliya noddimo e makanimo ko ayyo Gambaru waɗu doyi, terto yennuɗoma on, weltina Allah jooma yurmede nden, tikkina seytane letta gañoma on, mi wondiri on esuɗo abbere fuɗini puɗiri, gomɗinɗo weltinta jooma mu'um ɓuri ɓuttugol, ma ɗum gomɗinɗo weltinirta jooma muɗum ɓuri ɓuttugol, hay e hunde kadi tikkinta seytane ɓuri fankugol. Jofojo kadi tikkinirtake ɓuri fankugol fi makko. Ɓe maaki kadi arande ko ɓuttuɗo heɓata e nder ɓutti munkin ko wonde yimɓe ɓe wallaymo e hoore majjuɗo. Se ndaari kadi wano imamu Sadiq alayhi salam, kamɓe kadi hiɓe maaki si tawi hawre waɗi hakkunde yimɓe ɗiɗo, malaa'ikaaɓe ɗiɗo jippoto ɓe wi'a jofoojo on e maɓɓe, a wowli ɗum ɗo e ɗum ɗo, annon ko a handuɗo e ko wowluɗa kon, ko a sataɗo yoɓede ko wowluɗa kon. Ɓe wi'a kadi ɓuttuɗo on, a muññike a ɓutti, Allah hino saati yafanadema si tawi a timmini ɗum. O wi'i kanko filli ɗon, si tawi on ɓuttuɗo non jaabikemo, malaa'ikaaɓe ɓen ɗiɗo non immoto yaha acca ɓe ɗon ɓe ɗiɗo non. Haray kadi se en ndaari wano imam Sadiqu alayhi salam hiɓe maaki kadi nokkugo ala hay e hunde, ala hay e jiyaɗo moɗuɗo tikkere si wona Allah seniɗo on ɓeydaymo teddungal ka nder aduna e ka lahira. Allah seniɗo on hino daali e moɗoɓe tikkere ɓen e yaafotoɓe yimɓe ɓen. Allah seniɗo on hino yiɗi moƴƴinayɓe golle ɓen. Haray non musidɓe tedduɓe, ko wawete wi'ude e nder ko wonɗe yewtude ɗo kon wonde haray moɗugol tikkere nden, ɓuttugol waɗa doy hino jeeya saabiwal e saabije aljanna, wawayde hewtinoyde banu adama e darjaji to wuɗi. Nyande tawata on tigi wawana hoore muɗum hay e hunde, tawa nden nyande koko on tigi golluno kon tun hettata, nden nyande hara gollugol ala, ko joddi ndin tun woodi. Iɗen mooli Allah subhanahu wa ta'ala yo taw enen kadi ko non nangitiroyte ɗen nyande dargal, tawa hunde ko waweten heɓude e nder aduna on e nder lahira men on ala, hara en bonnino fo mum ka aduna ɗo. Haray ko ɗum ɗo yamirten musidɓe meɗen julɓe ɓen. Wano kadi si tawi e yurnitike wano imamu Musa abun Jafar alayhi salam, kamɓe kadi hiɓe maaki muñño e hoore ayɓe nediji ɗin ɓaawo pellet
a wawata yoɓude on yedduɗo Allah e hoore ma ɓuri ko ɗoftotoɗa Allah e hoore makko kon. banu adama on piiji ɗin si tawi on tigi waɗama koyo o waɗu doy hara o yottaki, par ce que si tawi a yottike an e mo waɗuɗa on fotay ter. ko fi ɗum waɗi si tawi ka ɗengal pular ɓe innay sa yii goɗɗo hino jokki feetuɗo ko ɓe innata ndaare feetuɓe ɗiɗo ka dogata, ɓe innata ko feetuɗo jokka, ko ɓe innata ndaare feetuɗo ɓe ɗiɗo ka dogata. ko ɗum waɗi haray banu adama waɗayɗo goɗɗo on ɗon jikku bongu ngu o jogii ɗon ngu, jikku ngu tawata yettinaki ngu o jogii ɗum ngon, si a waɗama an kadi a wattike mo haray on foti musidɗo, haray an e makko on ɓurda hay fus, o ɓurama a ɓurama, on fof haray ko jikkuli bonɗi jogi ɗon ɗin ɗon noon iɗen hani wakkilade itta ɗum ɗon ka ɓernde meɗen, wowtina hoore meɗen waɗugol doy. ɓawo pellet ko waɗugol doygol tun gaynata, doole gaynata, haysidaku gaynata, konnaku gaynata, piiji ɗin fof kala ko falaɗa e nder aduna on ko be waɗa doy si heɓa. si tawi a waɗali doy a heɓata ma ɗum ndeɗa heɓa tawa ko heɓata kon nafatama. iɗen mooli Allah e siga ɗiɗo piiji haray ko wi'eten ko wattangol yila jokka ɗi jikkuli moƴƴi ɗo terto jikkuli bonɗi ɗin ha no heɓiren aduna men on e lahira men on. haray musidɓe ko ɗo wonɗen darnude nde yewtere meɗen haray noon e nder ko sa'eji arayɗi ɗo ɗin ha joni ko ɗi hadiseji fillaɗi e nelaɗo meɗen Muhammad sallallahu alayhi wa alihi ahlul bayti en wonɗen jangude fi ko yowiti e nder gandal neɗi ngal hino tentini nde toɓɓere maɗum ngal dambugal ngal wonɗe yewtude fi mum ko tawata ko fi innuɗen ɓuttugol e moɗugol tikkere. haray noon ko ɗo wonɗen darnude yewtere men nden. wassalamu aleykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.